beli pidan liu ngelah gegelan kancan ane makin anggon beli tunangan useng yang hitungan nak ketua nak kebajan penting iya dadi anggon beli selingan angin ane jani tu sing cara ikidan sukat kenalkan adi beli marama seselan adi sekadi sunde kalau beli ke petengan adi sida nyunarin kalau beli galih jalan ane jani beli marah menyerah sayang rasa sayang adi resnan adi tulus kapin beli adi sida nyahilian kalau beli sedang sungsut beli edot bahagia hidupnya jatakan nanti ane jani tu sing cara ikidan sukat kenalkan adi beli marama seselan adi sekadi sunde kalau beli ke petengan adi sida nyunarin kalau beli galih jalan ane jani beli marah menyerah sayang rasa sayang adi resnan adi tulus kapin beli adi sida nyahilian kalau beli sedang sungsut beli edot bahagia hidupnya jatakan nanti ane jani beli marah menyerah sayang rasa sayang adi resnan adi tulus kapin beli adi sida nyahilian kalau beli sedang sungsut beli edot bahagia hidupnya jatakan nanti beli pidan liu ngelah kegelan kancan ane makin anggon beli tunangan useng yang hitungan nak ketua nak kebajan penting iya dadi anggon beli selingan sini dan benorahan aten bali mejani lian sesukat bali ketemu bajang jeger ning langani berbunga-bunga rasakan kali tumina pukin anak bajang jeger di desa polosnya paten beli
terus baju licitan dari kekedekan lo ayu jegah kuen ketemu lo ayu jegah diberi
klumaden umpami yang ragani lo leni pidan dugas nu pada cere beli setata jahil tur mi bikin ilo murahang ilo kulit kakak membaju dekil beli makan siap muda kene panadene di subane jani ilo mandan baja tuseng medaya cekik ilu he tanpa sanding kulit gading cara buah salah klumaden kesemaran saja beli pulian ilo lama pedang sedata bakat hayalan rasa sing sida beli nanggehang kita ne ku yang paling beli dot pesan yen umpami yang ilo cara buah salake biaston madui pasti lakar lek beli apang je sida beli ngalatur nyicipi pasti cenyangga buina manis rasane beli makan siap muda kene panadene di subane jani ilo mandan baja tuseng medaya cekik ilu he tanpa sanding kulit gading cara buah salah klumaden kesemaran saja beli pulian ilo lama pedang sedata bakat hayalan rasa sing sida beli nanggehang kita ne ku yang paling beli dot pesan yen umpami yang ilo cara buah salake biaston madui pasti
kadar beli makadar sakit kolongane manis kenyang tadine tong ranayang dot beli ngelahang selesai adik ngode beli naman salah di petang-petange warasa ngebali ngisinin pangide hadine keukut awak bali nengaton asiang jareng bulun kalongne nyerek cek belum bandingnya kesisi marah nyumunin nawang badang tak bayun beli marah nyumunin matunangan hati grepe cuman beli manis kenyang tadine tong ranayang dot beli ngelahang selesai adik ngode beli naman salah di petang-petange warasa ngebali ngisinin pangide hadine keukut awak beli nengaton asiang jareng bulun kalonge nyerek cek belum bandingnya kesisi marah nyumunin nawang badang tak bayun beli marah nyumunin matunangan hati grepe cuman beli warasa ngebali ngisinin pangide hadine keukut awak beli nengaton asiang jareng bulun kalongne nyerek cek belum bandingnya kesisi marah nyumunin nawang badang tak bayun beli marah nyumunin matunangan hati grepe cuman beli marah nyumunin nawang badang tak bayun beli marah nyumunin matunangan hati grepe cuman beli
iki dadi saksi tresnane dugas beli mengadehi ilo komang mulai ke kampung halaman dia Sonejo bejane rasayang saat pangkung nyujunu nanging tuseng untune dadi kenangan anggap saja beli ngaton nang swecane yang widi asli desan ati semanis paras hadine ilu koma pirangan tembang beline ilu koma ngadot tresnan beline kapining ati Jo bejane rasayang saat pangku nyujunu nanging tuseng untune dadi kenangan anggap saja beli ngaton nang swejan yang iki asli desan ati semanis paras adine ilu koma pirangan tembang beline ilu koma ngatot tresnan beline kapining ati anggap saja beli ngaton nang swecan yang ini asli desan adi semanis paras adine dia Sonejo bejane rasayang saat pangku nyujunu nanging tuseng untune dadi kenangan anggap saja beli ngaton nang swejan yang iki asli desan ati semanis paras adine ilu koma pirangan tembang beline ilu koma ngatot tresnan beline kapining ati
aneh dua sejani dua sebelah nganten ngajak iya di siang bulan kalunge kala patange nyansan teke dina ane ke antosan kal ngadungang tresnane bulan bintange pinaka saksi kala iraga macumbu masa ditu di pasarean cacalan token pada malengo pengantin baru anto kadanin buka iraga nemanek tua lan acepang kukoh makuranan nemu bahagia anda utama ngetuk rasa bayune bakal nyalanin unduke aneh dua sejani dua sebelah nganten ngajak iya di siang bulan kalunge kala patange nyansan deke dina ane ke antosan kal ngadungang tresnane bulan bintange pinaka saksi kala iraga macumbu masa ditu di pasarean cacalan token pada malengo pengantin baru antau kadanin buka iraga nemanek tua lan acepang kukoh makuranan nemu bahagia anda utama bulan bintange pinaka saksi kala iraga macumbu masa ditu di pasarean cacalan token pada malengo pengantin baru antau kadanin buka iraga nemanek tua lan acepang kukoh makuranan nemu bahagia anda utama
sumpah adi menyautin adi jegek sing ada ngelahan ane jani bukti gisi beli jadi aston adi ngelempasin mula beli nesaja nyaksian adi ngajak gegelan elenan yen setondene beli banawan solah hatine lakar kekene mirip sing lagas beli nakedan tresnan beline deken ragan adi yen setondene beli banawan solah hatine lakar kekene mirip sing lagas beli nakedan tresnan beline deken ragan adi. Kang owang malu ilo nasi keselep ulian iwas beline bes keliwat uli semangan akan mai beli nyampah ngelah geginan wah ada di kepersihan kota Kang owang malu ilo nasine jagung kene jenis jupet murang nyenawan buin mani dadi menteri gaji abeline sampai kejuta di akulah sebilang pesu ilo negaken mobil mewah temu mari melale ngajak abang ngawang Amerika Tokyo Rusia pangluh nawan nang orang beli super kedati bapak menteri Keno masih ilo super tadi ibu menteri Weh beli, sud mundur mahayal. Bang je beli bantas menghayal nyenawang sakit saja beli di menteri 1 juta gaji bulan ija kemlali luar negeri kan nyedang samirang nyarawang tuker kunjungan kerja